Bwega, thank you. Bwega sana muraithiria wa Meru TV. Tuinambere kwigua aranagiria kana tukiwatanagira na mwandiki wetu wa ndeto ura ari imwe kwa imwe na aranterechia iFriends Company ainambere kwa gitutaragiria mantu makonenie na metho na imwe kwa imwe katuwatanira ntikumenya Purity kethirwa nukungwata abare arukiri na karibu kiri mitambo ithi na mbere kwigua ugitwerezagira imbi yoyongwa bwithire tubukithine na mbere na agu Purity kethirwa nukungwata. Kumba kwithira tuita kuntu mwanya mwanya na uko akuntu rene a Meru County na Kenya in particular kenda tumba kwithira tusemania na antu mwanya mwanya na ruwa retu yao sibitari emetho iFriends ara tukomba kwithira tukiaraniria na daktari o metho aumbe kwithira aitutariria mantu mwanya mwanya mbeta Purity Muthoni ukauma wau itweyete nyuma ndaika itekuraya. Bwega, thank you Purity. Uyu ni mwandiki wetu wa ndeto wetawa ni Purity Muthoni akaina mbere kwiwa gitukinyithagia kinya na kinyama na tukaina mbere kwa tukiwataga mantu nkuruki kana tukithomaga maingi makoneni na thina cia metho na imbi yoyongwa kuina mbere kwiwekiaragirwa nagu kengo twewa tukimenyaga thini rumwe cia mathiria na mbere kwikiumagira kiritigo na mantu mangi tamara tukaina mbere kwiwa tugitaragirwa na ndikumenya kanumba kuwa withiritwe wina thina taino kinyago muraithiria wa Meru TV thini rithia na mbere kwikiumagira kaingi ukethiria wina thina taino tukewa tukimenyaga kagita kara muntu awati thina taino akaina mbere kwigua akigwataga ma utungata ata kana akaina mbere kwigua akigwataga mirigito ata kogu akaina mbere kwa gitutaragiria maingima kuma cibitari niino na ikengo tukamenya imbi yoyongwa ekuthi na mbere.